Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan. Selamat malam kami haturkan kepada yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Andre Guruta Profesor Dr. Muhammad Agus LC MTHI, Rektor Institut Agama Islam DDI Mangkoso Kabupaten Batu, selaku pembawa hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati para kepala desa sekecamatan Tanah Sitolo beserta ibu yang sempat hadir. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, serta para majelis taklim yang telah menyempatkan hadir bersama-sama kita pada malam yang penuh mubarakah ini, serta seluruh hadirin tamu undangan jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini Jumat 21 Agustus 2026 Miladiah bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita dapat hadir bersama di tempat yang penuh mubarakah ini, Masjid As-Adiyah Menara Apollo, Desa Depok, tentunya dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Tiada cinta yang paling pantas kita utarakan selain salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini insya Allah senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pembuka yang penuh keberkahan, marilah kita mendengarkan dengan penuh khusyuk lantunan ayat suci Al-Quran, kalamullah yang menjadi cahaya, penyejuk sekaligus petunjuk hidup yang akan dibawakan oleh Qori Ustaz Agus Riyadi Bakri SIP SH. Dengan hormat disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم
من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bagi yang membacanya, khususnya bagi kita yang mendengarkannya, selalu mengalir pahala yang tak terputus. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Amiruddin SAG. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kita muliakan bersama Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Agus STHI MTHI selaku pembawa hikmah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Camat Tanusitolo atau yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan bersama Ibu. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Nepo bersama Ibu dan para Kepala Desa se-Kecamatan Tanusitolo yang sempat hadir. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik. Yang kami hormati para majelis taklim se-Kecamatan Tanusitolo dan di luar Kecamatan Tanusitolo yang sempat hadir, serta para hadirin dan hadirat yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini untuk melaksanakan rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Masjid Asadiyah Menara Apolo bekerja sama dengan remaja masjid dan masyarakat warga Desa Nepo. Begitu pula salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita ikuti segala gerak-geriknya, Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami mewakili panitia pelaksana mengucapkan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh warga Desa Nepo atas sumbangsinya baik berupa materi, tenaga maupun pikiran sehingga acara ini dapat terlaksana sebagaimana yang kita saksikan pada saat sekarang ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Gurunda Profesor Dr. Haji Muhammad Agus STHI MTHI atas kesediaannya untuk membawakan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini.
Dan mudah-mudahan apa yang dia sampaikan nanti dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir, kami mewakili panitia pelaksana menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dimaafkan karena kami adalah manusia biasa dan luput dari kesalahan dan kehilapan. Olehnya itu sekali lagi mohon dimaafkan. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam majelis yang penuh berkah ini, malam yang insyaallah dipenuhi cahaya salawat, cinta dan doa. Berikut marilah kita dengarkan dan simak dengan saksama hikmah maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus doa oleh Al-Mukarram Andre Guruta Profesor Dr. Muhammad Agus LC MPHI, Rektor Institut Agama Islam DDI Mangkoso Kabupaten Bandung. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riyolode napa nakibat terui hikmah maulita rilalenna kesempatan malebi ewe untuk lebih aparakatna lonimai lebih riolog bacangiwi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiatta ia mana sininna guru-gurutta ia purai pak guru ki nania didiki nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko nabita maelo ribicara maega wedding irampe naikia engkangeta hadere mak depungan rilalenna iye weni setidaknya engka dua sabakna. Yang pertama, engka ki hadere mapitangi mi tanrang aryo renungeta nania asukuru keta nasaba ajajingenna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, engkaki hadire sebagai tanra papojita lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narimakuan na naritu insyaallah mamadaini iya roduai saba ribicara rilalenna iya wengi. Yang pertama, engkaki hadere
elok ki mapitangi wi tanrang Aryo renungeta nan niatan rang asukuru keta nasaba apolengenna uleng ajajingenna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakutanana makedai engkamet togaro dasarna nasabari naparelu ki mariorennu nasaba ajajingenna nabita upakulingi engkame togaro sabakna nasabari parelu ki mariorennu nasaba ajajingenna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata narampe topan ritata rima kedanna manessa ayatna rilalenna akoran marajai makjello ri engkangenna isuro ki mariolennu nasaba ajajingenna nabita. Pertanyaan tegai ayatna pape balinna surah Yunus ayat 58. Upakulingi surah Yunus ayat 50 arwa. Makadai puang Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka dari Allah subhanahu wa ta'ala kul puadangi romanan rupa tawe bifadlillahi nasaba engkangenna pak berena puang Allah ta'ala wa birahmatihi nannya engkangenna pamasena puang Allah ta'ala fabidzalika falyafrahu si boleh-boleh nalalo pada mario rennu upakulingi maka defong Allah ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatih nasaba engkangenna pak berena nannia pamasena puang Allah ta'ala fabidzalika falyafrahu si boleh-boleh nalalo pada mario rennu. Berarti ia rodendre ayat ribacai nasuroki puang Allah subhanahu wa ta'ala mario rennu nareko engka pamasena nasalase di pamase maraja engkae nawerengi puang Allah ta'ala ia naritu ajajingenna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upakase ipaimang puang Allah ta'ala nasuro ki mario rennu nareko engkai pamasena nasalase di pamase maraja engkai napaturunengi puang Allah subhanahu wa ta'ala ia naritu ajajingenna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan tegai dasar nama kedana kita pamase wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin de nariutus inabita sanga dimancaji pamase lori sininna alami. Berarti apolengenna nabita pamase napuang Allah ta'ala nasuroki mario rennu nareko engka pamasena. Berarti samanna elo imakada Allah ta'ala aryo rennu potumenna nasaba ajajingenna nabita nasaba iyatu nabita pamase lori sininna alami. Hanya saja rilalenna iya rodendre ayai nasuroki puang Allah ta'ala mario rennu neki adena puadangi makedayagai carana mario rennu upakulingi nasuroki mario rennu neki adena puadangi makedayagai carana mario rennu. Pertanyaan aga hikmana makedai topan ritata kuniro makjello ri akka masena puangi
isuro ki Mario Renu neki adena ripuadangi makada maraga carana, karena itu memberi isyarat silahkan bergembira, tapi bagaimana caranya itu dikembalikan kepada masing-masing orang sesuai situasi dan kondisinya, sehingga cara untuk bergembira itu menyesuaikan di situasi dan kondisi kita. Berarti Mario Renu ki nasabak parentana puange, tapi maraga carana iparewe ini pangadereta sesuai wilayata masing-masing, sehingga wedi jadi carana to sengkange mamolu nulle sisala carana to mangkoso mamolu, carana to Sulawesi mamolu nulle sisala carana Jawae mamolu, carana to Indonesia mamolu nulle sisala carana Gayana Arae mamolu. Pertanyaan mengapa beda? Jawabannya karena persoalan cara itu dikembalikan kepada masing-masing orang sesuai situasi dan kondisinya. Naya roidi ogi mangkasae nareko mamoluki, alhamdulillah masumane acarai nasabak mega belo-belona, termasuk pokok oti makbuat at-tello. Ada tak idi ogi? Pertanyaan magi na pokok oti yon roi mak dincerengi iyaro oti iyaro at-tello pape balinna mata dekla de inareko tial listrik. Niki ata para jeka dampet engka hikmana iya he anu engke riolota maka dai tomatowata lari senung-senungan ngiyaro, iya he anu engke irita riolota lari senung-senungan ngi agar ya senung-senungan pak doangan tania baca niki ya pak doangan nasabak gau-gaukan. Pertanyaan engka garo dasarna senung-senungannya pape balinna engka manessa hak desetna rilala kita hak desetna Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka dari pangulutta Abu Hurairah radhiyallahu anhu salah di sahabatna nabita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafaul wa yakrahut tasyaum. Ia tu nabita napoji mas senung-senungange, tapi liwat na cece nama pamali. Wakulingi hadisat na nabita maka dari pangulutta Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafaul wa yakrahut tasyaum. Nabita napoji mas senung-senungange, tapi liwat na cecena mapemali. Pertanyaan agar ya sesenung-senungan, agar ya sepemali-pemali, senung-senungan pak doangan tania baca, tapi pak doangan nasabak gau-gaukan. Iyan nato siria senge pemali-pemali, iya naritu pada laona kumakkedai. Nah, ajak menrek bola baru ri esona asening nasaba esona denne keposimu. Nah, ajak menrek bola baru, ajak mapak botin ri esona salasa nasaba esona matingel latomu. Nah, ajak mekbu acara ri esona araba nasaba esonak kasei esonom por muharram. Ternyata capuk pitu ngeso nak kaset maneng maseleng apona esoaga napale. Ya roma pemali liwat na cecena nabita, tapi mas senungange napoji nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak ria senungan pak doangan, tapi pak doangan tania baca nekia pak doangan nasabak gau-gaukan. Pada ena ini ogi mangkasa iku mamoluki
Ternyata pahade rekit atelo, pahade rekit soko, engkatoni otina dan sebagainya dan sebagainya. Sitongenna belo-belo ya he, betuanna ada, namude gaga ya he ditoki mamolu. Ne kiana reko ipakangkai dek mana kasolang baka wedingi penre isumange nareko madeceme tomi atika. Pertanyaan aga betuanna ia roat telo pak doangan tania baca ne kia pak doangan nasabak gau-gaukan istilah ogi nasenung-senungan mamoluki itarimai apolengan nabita dengan cara pahade reki atelo sebagai pak doangan mamuare malebu atelo i atita tarimai salompena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kulokaki mamolu na engka atelo talolongan tak upayakan laloi maka coek ki tongan di nabita nasabak ia metoro akatana berarti nareko pole ni mamolu na ternyata engka tona atelo di lolongan ati nulu lalo ki lomak berejama rima siji. Nasabak nareko engka tahu magala lo mamolu na mega atelo na lolongan na makut lo mak berejama pacaput telok mi. Yang kedua, magatosi na soko ia rosoko asepulu sifatna asepulu malemma make betuangi make dama muare tuli malemma atiku tarimai apa tiruanna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ia manan nahe riasan senuk-senungan tapi taparajeka tampong riasannya senuk-senungan tania kewajiban betuanna ada hadere kitma molu na alhamdulillah nareko mega atelo na hadere kitma molu alhamdulillah nareko mega sokok na tapi nareko engka amolukan na ternyata degaga sokok na degaga atelo na alhamdulillah hadere kitma molu aja tosi na gara-gara degaga telo na degaga sokok na dek tahadere apa upanna de tahadere gara-gara de gaga soko ya ketoreng itania nabita nasabari na tomamolu jangan sampai gara-gara soko ia na hedenre maka da ia hegau ewe lari senungan ia senungan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafaul wa yakrahu tasyaum nabita napoji senungan ne kia liwat na cecena mapemali berarti engkaki hadere ya pitangi mitanrang aryo renungeta. Yang kedua, engkaki hadere rilalena iyeweni nasaba elok ki mapitangi mitandra papojita lori nabita. Pertanyaan engka karo dasarna papebalinna engka ki hadere mamolu nasaba elok ki rampe-rampe nabita. Nama kedai adana riwayae man ahabba syai'a aksara min zikri nigi mapoji rise die sewa majepu malewat tunarampe upakulingi hadereki sebagai tanda papoji bagaimana caranya irampe-rampe nabita nasaba engka riwayat rampe makeda man ahabba syai'a aksara min zikri nigi mapoji rise die sewa majepu malewat tunarampe. Oleh karenanya irampe-rampe nabita rilalena yewenni sebagai tanda papojita lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu engkau tak mencurita ya Allah tawarajai ka dambe makedai adana anak muda cinta tidak cukup sebatas kata-kata, tapi cinta membutuhkan pembuktian.
Ia turia senge papuji tania wereka dami bawa. Tapi ia turia senge papuji engka pabutina. Saking perlunya bukti cinta, sampai-sampai engkau werekada makeda sejago apapun seorang lelaki mengutarakan kata cinta, pada akhirnya akan dikalahkan oleh lelaki yang berani datang melamar. Aga betuana mu maraga jago nama gombala. Kalau tidak berani datang melamar, tidak ada gunanya. Apa engkau tonga tuh aneh, ya silalu ya sinagombala. Ada cewek suka mak beda, senang pula makan kue panada. Ada dakdikduk di dalam dada saat dirinya mulai mak dada-dada. Tapi ibali di cewek, maka dato si cewek ku sebut namamu di dalam dada. Dulu dan sekarang tak ada yang beda. Liwat jagomu matarwada, tapi sayangna dek mubarani mapetuada. Aga betuana cinta tidak cukup sebatas kata-kata, tapi cinta membutuhkan pembuktian. Sekarang pakutanana makedai, lalu aga naro tanra papojita lori nabita. Ternyata makedai adanna arae alamatul hub ittiba'ul mahbub. Tanda cinta adalah mengikuti yang dicintai. Tanra papojie ia narituria cueri ia rotori pojie. Sehingga dengan demikian nareko engka metoki mengaku mapoji lori nabita sallallahu alaihi wasallam, engka lalu tik berusaha maka coe tonga-tonga lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekia nareko akka coe rengeri nabita maelo ribicara maega wedding irampe upa kulingi nareko akka coe rengeri nabita maelo ribicara maega wedding irampe nekia mamadaini rilalenna iya hewenni dua na urampe. Pertanyaan tega yaro iya he dua ewe dek na lepo poleri akhlakul karima nan nia pangaderengi. Pertanyaan tega yaro taparajeka dampa makadai nabita sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliyanna raka'atain. Uba kulingi maka dia nabita idza dakhala ahadukumul masjida nareko engkari pallawa ngemutu menang tama rimasijie fala yajlis ajak lalo natudang hatta yusalliyanna raka'ataini sanga dimas sempaja sunna iduan rakaat. Ia naheri pakka sengi sempaja sunna tahiyatul masjidi pakaraja masjid. Aja na tagili mite sedeta kada pura kia masempaja dengar. Tapi matanga-tanga kak denre dua teluk wita tamak di dalam masjid materuk tudang. Gangkana kuro denre monrok mompo pareng ngeraku maka daka elo kak rampia. Aga yaro salah sek di tandrang akka coereta rinabita kutama ki dalam masjid isunna kengi mas sempaja sunnah mapakaraja masjid. Ia naro istilana tahiyatul masjid. Ia tona tu denre sabakna waktu kutama di dalam masjid gili-gili kak kanan kiri matanga kak loriolo maka da engka garomatu onroh wedding onroi mas sempaja sunnah si senang urapi onronge
na persilaka kak panitia untuk tudang, tapi ma paramisi kak elo kak masen paja sunnah 2 rakaat lebih riolo. Tapi ternyata ia ro usi bawang ngetama mater itu dah. Pertanyaan maga ni kuma pakiro kuni mon ropak disengenah taparaje ka dampe maka dia rumusna kutama ki di dalam masjid isunnakan masem paja sunnah 2 rakaat sebagai tanda tahiyatul masjidi maka raja masjid yang namua nareko tama ki di dalam masjid nade nato sempat masem paja sunnah karena kondisi yang tidak memungkinkan. Imma gide gaga jeneta, imma gide gaga onrong buat dindri onroi masem paja sunnah. Gangkan nama teruki tu dan di dalam masjid maka derumusna taro nilabe sempaja sunnahna yang penting ajak na lepuk papa karaja masjidna. Jadi upakulingi kutama ki di dalam masjid isunnakan masem paja sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid sebagai tanda papa karaja di masjid. Tapi nareko tama ki di dalam masjid nade na to sempa masem paja sunnah imma gina sabak dek gaga jenne imma gina sabak dek gaga omro dindri onroi masem paja sunnah macipi onronya gangkana materuki tudang silahkan langsung duduk tapi ajak na lepuk papa karaja masjid pape balinna iage carana maka de to panditata utama kiri dalam masjid nade nato sempat masem paja sunnah papa karaja masjid majapuri watutta tudang materu iri baca weka oppak makuli subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar weka oppak makuli maka de to panditata iana ro papa karaja masjid ta rekodet nato sempa masem paja sunnah 2 rakaat. Upakulingi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 4 kali. Tapi ajak tosi gara-gara urang pena ya tapa makeda kipah engkama palik cara aja sisa nama sumpah aja ya sisa nama tulis ubaca deh si pula lebih na subhanallahi masoro lebih isem paja sunnah 2 rakaat si tongenna iya ro iya dendre si tina jala dekat materu tudang upakulingi iya ro iya dendre siti najala dekat materu tudang nasabak pada tudang pada engkamanan ni tudang apalagi engke alena bapak sekretaris camat tudang gangkana siti najala dekat materu tudang tetapi tapa mumpui sedini dalam hatiku maka da ajak materu tudang tapi upayakan masem paja sunnah 2 rakaat aga sabakna naita ku masyarakat sebagai ustaz tama di masjid na pura kak napas guru ta kumangkoso maka da ikona de nayamanan na wadinge na jama tolainge sitina aja mujama Wakulingi pura kak napas guru ta maka da de nayamanan wadinge na jama tolainge sitina aja mujama aga betuana bagi tokoh agama dalam melakukan sesuatu yang dilihat bukan boleh atau tidak boleh tapi yang dilihat pantas atau tidak pantas. Nareko engka elo ijama idi tokoh agama ia romaelo eman jadi perhatian tania pakutana maka dawadi gade gana wadi tapi yang perlu menjadi pertanyaan sitina jaga ujama ia regade gana sitina jaga ujama insyaallah nareko engka ustaz mamotoro natapa engka jamaah makunrai elok lau masjid natapa lepang imalai iro jamaah makunrai nagandeng ilo mak berjama di masjid insyaallah dek mana madosa selama dek magaga gau-gau makalalai betuana selama nagande tongemi tetapi upana natapa engka makuro modelekna
ya ketorang mak keda amai jamai kande na ustaz mak gande cewek padahal tania marodosa ini ustaz dek mana magaga mas sempajan namu dek tasongko nasaba esamet mas sempajangnya na rekode tasongko. Tapi upanna engkau ustaz sama mak bere jama di masjid dek na songko ya ketorang mete amai masyarakat makada ustaz lagi dek na songko kunihe parluta ini makatiati nareko riasan toko agama gangkana ya rodendre sitomen na wadila deka materutudang nasabak na persilahkan kak panitia na engkamanan ni tudang tapi saya berusaha untuk tetap salat sunnah 2 rakaat nasabak jangan sampai tapa engkau matuk rewa di bolana maka ada ustaz emat teru itu daku masjid. Padahal disinilah perlunya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada jika dampang termasuk petunjukna Nabi sallallahu alaihi wasallam engka pak doangan na pak guruan Nabi ta nayaro tulina amalaken salah sedi sahabatna Nabi ta riasa pangulutta Abu Darda radhiyallahu anhu. Menurut riwayat ia pangulutta Abu Darda nareko moto imas sempajam peni tungke wani nareko moto imas sempajam peni si rupami pak doangan nabaca pertanyaan pak doangan aga yaro ia naritu pak doangan ia engkai pak guruan ngiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertanyaan maraga yaro pak doangan na maka de topan ritata pak doangan cenin rara poleri nabita berarti ya tu nabita engka toma cenin rarana cuma cenin rarana nabita malah de isi salah si bawa cenin rarana idi ogi asaba engka tonga tu ogi nareko peke ima raja anakna napa guru li baca-baca makedana nareko engka namu sedih puji-puji ilalengati baca ni bacamu makeda mata dupa mata bulu parenre cinta marola parolangan nggak tahu-tahu mata nayanu ia apa namanya menyawana nareko iya naita baraka kumpayaku mata rumpu kumpayaku si senna mangolor yolona caminge na baca si baca nama keda japi minyak na ali Fatimah upaen riuluku upatapa riwatakaleku upacaya ritubuku dega agama kesineta yano sangadinna aleku baraka kumpayaku. Minggu tu baca-bacaan ustaz. Nekia ternyata cenin rarana nabita dena pakuro modelena cenin rarana nabita ia narona amalaku pangulutta Abu Darda tungke moto nama sempajam peni nareko moto imas sempajam peni si rupa mi pak doangan nabaca ia minapa kuli makeda Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi upa kulingi pak doangan nabita cenin rare Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi upakulingi Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi betuana puang pada toha tapa kesinginna watakaleku pakesingilaloi pangkau keku Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi puang pada toha tapa kesinginna watakaleku pada toha tapa kesinginna ancajingatku tapa kesingilaloi pangkau keku. Jadi ma poncok mua tu pak doangan Nabi ta tapi namu tu ma poncok ku masola ni antena karena nyopa kuli picica Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi
Pangulut Abu Darda tuliyamironel lau nareko moto masam pajam penni pak doangan barak kuaga ipa kesingi pangkau kena. Walhasil maseleng indokna Abu Darda nama kutana rianak nama keda Abu Darda magi nasi rupa mi pak doangan mu baca pak doangan akesing pangkauken. Ternyata mape bali pangulut Abu Darda makeda Indo dek gaga deceng narek ko masolang ipangkau kenge kubakulingi makutanya lapong Indo makeda Abu Darda magi nasi rupa mi pak doangan muelau pak doangan barak kuaga ipakesingi pangkau kemu. Ternyata mape bali di Abu Darda makeda Indo dek gaga deceng narek ko masolang ipangkau kenge de gaga decek kumatuna ipangkau kenge aga betuana kuhemak jello tapak dupai papojit tari nabita rigau engkata maka coek tonga-tongan di nabita tapak dupai akka coek tari nabita dengan cara tapak deceng ilalai ahla keta nenia pangkau keta de gaga deceng nareko masolangi pangkau kengi tapak rajeka dampe nareko pejabat matanre pangkakna selama maka semua pangkau kena insya Allah dek tu nalesek tanda tanganna wakulingi pejabat nareko matanre pangkakna selama dek nama sola pangkau kena insya Allah dek tu nalesek tanda tanganna. Tapi magi nama biasa engkau lesek tanda tanganna tania gara-gara matune jabatanna tania gara-gara dega kasikolana nekia ternyata masolang ipangkau kena gangkana makadai adanna topan ditata Nabi Muhammad diutus pada masa yang disebut dengan masa jahiliyah. Pertanyaan agar ya jahiliyah zaman kebodohan waktu abeng ngoreng pakutanana makadai bebek-bebek garotawe yarwatue nasabari naria sengi jahiliyah zaman kebodohan makadai topan ditata mega towaca yarwatue. Tapi magi naria sengi jahiliyah atau bebek-bebek nasabak naisen ria sengi tonga na ternyata ale nariale malek jai yarotongenge dia tahu kebenaran tapi dia sendiri yang menginjak-injak kebenaran itu. Ia nahe salah dibentuk akka cuirta rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah taparajai ka sebagai penutup maparengeranga lori idik mana syukur ka maraja mitai acarata iuni nasaba alhamdulillah maega tomatoa hadirin nekia engkatoma anak-anak hadirin iya he maelo wapasengem malak de lori idi mana idi tomato aku engkamana ki hadirin mamolu maka simanan itu sempajata tapi tengerangi tomatowata wadi jaji tomatowata tau dek gaga sikolana tapi alhamdulillah masempajak ki idi anakna sementara idi makukwange engkamanan natu sikolata kira-kira masempajak manamua garwanata tomatowata tau dek gaga sikolana tapi alhamdulillah tomatowata berhasil mendidik kita nareko engkai tomatowata tudang na elok ki lalo riolona alhamdulillah matabe-tabe ki riolona idi engkamanan natu sikolata pakutanana matabe-tabe muagarwanata tomatowata tau de gaga sikolana ne kiari watut tak becu nareko teriki
Ternyata tomatoata langsung lopa mekoki. Narekode non lepa mekoki nasaba papalecena. Napa mekoki nasaba annen nakena. Tomatoata. Narekode napa leceki nanenaki. Iya pa napa aja narekok mamekoki. Tapi idik makukwange. Engkamanan natu sikolata. Pada yulle muagaro pamekoi anata idi langsung pamekoi. Nasabak ternyata dek na cek de iruntuk makukwange engka tomato nareko teriwi anakna dek naule pamekoi neki ana lengi HP namako. Kenyataan makukwange tomato atta romai riolo nareko napatinroi anakna nak kelok-kelongan anak dari wetunna na toja-toja nak kelok-kelongan anak na wetunna na campak-campak para keluarga matinroi anakna tapi elok-kelonna tomatowatta tania lagu dangdu elok-kelonna tomatowatta elongogi toriolo madece mupa ia wengaranna neneku nareko engka apona na patinro ia ro elok-kelonna dua minapa kuli-kuli kutania ya belale ini nawa sakbarai kuwana toja-toja ni anana makelo-kelo ni ya belale atinro ko ana pertanyaan aga ya belale ternyata si kumua purata masikola ilolongi pape balinna to pandritata ternyata makada itu pandritata ogie si tongenna ia tu ya belale bahasa Arab na ia naritu ya Bilal asas sahabatna nabita Bilal bin Rabah pak banna nabita asenna Bilal nak kelok-kelongan ni toriolota ya Bilal tapi logik makelong ya Bilal mancaji ya Bilal apa makutosi rai di ogi nulle asanna tawe Ahmad tapi nareko naoli ilahumma nulle asanna tawe Ibrahim tapi kunoli ila Ibrahim nulle asanna tawe Umar tapi nareko naoli ila Umar makutoni rodenre ya Bilal tapi logi melogi gangkana mancaji ya Bilal. Pertanyaan magi ya Bilal ternyata pak doangan ripo ngala ta'ala napatindroi anakna na kelok-kelongi ya Bilale nasabak napancaji pak doangan mamuare anakna pekka imaraja napusipa isipak na Bilal pak banna nabita de na leseri apa sewangi namu maraga perikna pak katuongi rilebok na tanah iya ropak doangan tomatowatta kutania ya Belale ini nawa sakbarai atau jatuh jani anakna ini nawa sabaraki ini nawa sabaraki lolonga gare deceng Allah tosa bara ide mematin rona la punganana namu ambok nama ceto matinro magi na pakuro elokelo na toriolota pak doangan mamuare anak na pekka imaraja na pusipa isipak na nabita sipa asak barakengi ini nawa sakbarai tapi dia na cek dek tomato makukani kunapa tinroi anakna 5 tahun na campak-campai anakna tapi ternyata 5 abiona sibuk buka TikTok jadi ajak tamasela nareko pekka imaraja nak kilo TikTok sengaja orang piyahe karena sepertinya kondisi hari ini kita perlu memaksimalkan pembinaan kepada anak-anak kita sebagai bentuk keteladanan kepada Rasulullah. Tapa sikolai anak ta saparengi sikola ia wedingi pamacewi pak disengenna. Tapi ajak na akalen nami bawang iperhatikan.
tapi tapasikolay anak ta ia wadinge pasujui ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapasikolay anak ta ia wadinge padecengi ahlakna nan ia pangkau kena wijata aga sababna bermasalah Indonesia makukwange tan nia gara-gara tau dega aga sikolana, tan nia gara-gara tau dega aga pak disengena, tapi bermasalah Indonesia makukwange nasabak dek nama dece sujudna ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah salah satu bentuk keteladanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira mamadaini roh ceramata lilalena iwani mamuarit pada napak barakah manengi puang Allah subhanahu wa ta'ala. Loni mai to pada pangoloy ati macinota na to pada mandarari ribuang Allah subhanahu wa ta'ala mamuarit at debu mata nama seki puangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.